Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten arju ponta. Fifteen Finance Commission atangka pen kaching thora sai ke claim pami medata pathak usuka songpen disporan ke palidap. Pini chiti ni phaisir kepari United Student Union of Karbi Anglong asong atumpen 15 Finance Commission atangka Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong alo longsir cap municipal board along kaching thora sai ke claim kidam pami medata pathak katarlip pado ponang jipura kidam tanga pora hot usuka songpen KAC Principal Secretary Deputy Director Town and Country Planning upon batai pin puralo pajir ponlo seta bangso pathak thang nada sai kideng thek ponong le dada jok usuka songpen pini disporan palidam si Principal Secretary to Chief Minister Chairman 7 Assam State Finance Commission Secretary Hills Area Department upon pin puralo pajir pon lasi longsir cap municipal board along 15 Finance Commission atangka pen kaching thora sai ke claim kidam pami medada long adai ke do wek atuma phan so dakang sai pedo ponang jipusi usuka tiri piamai amai phubi bison teron pen kongchun bang jintu hazarika atum pangdak pon আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা লৈ যেটো কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো 50 ফাইনেন্সৰ নামত যেটো আৱৰ্তন হৈছিলে 2020 বৰ্ষৰ পৰা 24 লোকে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো 50 ফাইনেন্সৰ নামত যেটো আৱৰ্তন হৈছিলে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছো যে কোনো 50 ফাইনেন্সৰ কোনো কাম আমি কাৰ্বি আংলঙৰ লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই। সেয়ে আজি আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আমি বিভিন্ন অথৰিটিক আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছিলোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ 50 ফাইনেন্সৰ নামত বাপক এটা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী এটা হৈ আছে। সেয়ে আজি কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এগেইনষ্টে আজি আমি যোনবিলাক লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে এইকাৰণে আজি আমি ডিছপুট কৰ্তৃপক্ষসকলক আজি ফাইনেন্সৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰলৈকে আমি প্ৰত্যেককে এখন লেটাৰ দিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো 50 ফাইনেন্সৰ নামত ইমিডিয়েটলি যাতে তদন্ত হ'বলৈ ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যোনসকল দুৰ্ষী আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ আইনী প্ৰচেছত তেওঁলোকক কঠোৰতা শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। non kiklem pon bom kuthuri pen dokmoka adak asam mala tu atowar kiklem kasaoi chiti ni phai sir kepani socheng dhenta constituency ke palo kuthuri pen dokmoka adak asam mala tu atowar kiklem kasaoi theklong si ratatum ningkang samsi pu birta longdun si socheng dhenta press club abitung pen humri dam si thek pononglo athe bang so atowar arona teng pen kiklem nang jia teng klem pon pe pulote bang so atowar ko energy gidi doji lapu ar lokara datum mesen kachelengji towar dolo pupen pinangan ning chuparong pon rentilo sita non sai ke klem pon bom ke arona tengpen ke klem ji kalisi sa oisi ke klem pon ro lasi non kachari pon bom KAC tim Karbi Anglong ke theke dinga tum do an partame ning kache thenai KAC CM Dr. Tuliram Rongha lapen local MSc kache rong pipi atuma phan bangso asamala tu atowar mesen pen ke paklem pon jia phan pin khat pin lar pon vek nang ji busi socheng dhenta press club bitung pen tuning report KSA Hamren head branch pen pherang ke mai kangni Hamren ward number 1 ke palo Amselam English LP school kanghap chekapatha KSA Hamren head branch pen pherang ke mai kangni pon kedam tang than bang Rosemary Bepia bang voluntary retirement and data job pai chik lopen non anta school ing hap cheksi dola labang so school along kachari dun bom osumaratum kana hok lopusi KSA Hamren head branch atum than pachini pon lapu team Karbi Anglong atum pen kaning jewer quality education donang ji po ateng ladak Amselam English LP school along setame prabjin pen puthot anut kaprek than bang mate teacher nang toy serak nang ji aphansi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Education in Church Richard Tokbi atuma phan KSA Hamren head branch amai phu Timothy Rong pipen katuning ri pedopo Fransin ditum cardio chari song Hamren ro pipen lada Hamren press club asai Hamlong nang ko humri pen karang ke klamban phu body ma Fransi akero pila lapan kadong phero kadong pini ni tum cardio chari song Hamren ro pipen lada so Hamren press club asai Hamlong ke bang pen làm thế cái này gì của bạn là sao đó Amselam LP school Hamren tan committee ward number 1 के part Amselam LP school đó
Kedamtang administratif sabang ke voluntary retirement hundat pusi ini tum block office long pen ada talong dam lo lapan hala bangso voluntary retirement endat pen api kedamtang pai cek lo model agwas cek lo ijon pen patumi an bang ke school hand menghap cek pusi hala dak rong arat lapan SMC presiden abang ni tum kan ang pacini lo la sop putang ni tum ahow ka kita kilong ni ko kan tum kedamtang Friday ni bang itu mati maklong umridam lo ahow la ni tum ka umridam ni sami school hand bang ke menghap cek lapan la sop nang dari ho abang ke teachers day lo hala so teachers day ni sta make menghap cek lo lapan independent day abot mang sami menghap cek lo pusi hada rong arat tum penang pacini la sida sop putang ni tum kar kita jadi song pen bang ke hadak dam jod bang ke chok chen pusi puthori tum dak chin thong blog sai hen nong sami dam lo la dam tum MIS la pen content han si chitong dam lo alang tum phan la bang so puthak arju lo alang tum nang ke than nang lo alang li bang ke VRS mate voluntary retirement hunda lo pusi nang than la so pen na alang tum retirement alang li retirement hunda pen api blog asor bang ke adun ko prega teacher DPG phan replace token lo la pen dipu pathaya lo pusi alang itu nang khanun same replace lo pusame dipu bana bang improve nahi mate order paklang ni la so pena phisi teacher tu bang ke hada kam thegi pulo kachila solong itu kan ye dum thunan ko bang la pulo non digital india la pen 5G akai budan jong sila puson achiklo itu mi school kan thap nang musi la puson ang ding ke chitong nang doko la bang ke ning dup pi galam tum kar bi chade sampan ning dup pilo lapan make kipuang tum bang la pulo jitu administrative long ke claim nang yetu education department kangle pusin tu bang pudami alam tum sai ke claim kangle na join si lada achik lo school in khamnan ko lo alam tum kangle na join si usumar bang ke rong ro juin nang ko achik lo yo na ba opinion ke direct na ke na plan lasi la puson bangke ke bang jilang por bangke education long bangke cetong job lo nai bang sini tu bangke ninje gantung ba juni gantung ba pachini gantung karbilang tunas council education department kan arni bangke pini dambote puthot chiru bang puthelo la solong bangke osomar kachali nangi pini kachali nangi por bangke la soami bangke apor bangke dam danglo kuan mahala subject la tum ka require ni ka cover nangi bangke un elo Pudana non la sochik lo kijun malong khaferli exam doko non kehara CBSE course pe system si wanjui mansi sabsola chelo mansi khaferli exam sabe non bi pora sochik lo mo pud non khaferli exam ni chenge por chiklo school bang kam hap thunang pulote kwan si tu mosumar bang paprang dunjima quality education ko bang kwan si bang dunjima hala bang ke hello pick pusin tu bang checharna la kapre department bang bang lo prote konane agriculture department la komane chikomar bang ke komane agriculture department la komane administrator komane demonstrator bang ke la bang kan hok doji sama kwan kan hok pj bang ave di tu bescharna mate setabe education la bang ya si komane single teacher dum si inu chiklo yang tam de prote hala so sumar kwan la hawi hala bang ke Karbi Anglong lapan ke heading kita cini lo, lasi tuning ni lo, karbilang tunas council, yang kecat tak ya ke hayat kan, amselang LP sekolah bangke ane ke problem, teacher lagi toy seraji bah order di piserat kan, kada akini kai pun teacher, prap jen berkepeyon dari mana sini tu bangke tuning ni lo, lasi non pini lah bah pokok presmen cepat bangke tu lapan si dalam the paklan macam. Rangsalia sorry sim terang Watson Cross Thurston Hansi Akas Loharatum New Delhi along 63 edition International Football Tournament along Chipaledun. Titini Paisir Kepani Lakhain Kora Trogdor Bagri MAC constituency under Rangsalia Sor Risim Terang Watson Cross Thurston Hansi Akas Loharatum New Delhi along 63 edition International Football Tournament along Chipaledun Renti. Student Atumpu non school kidun pen kaprek asai mate games along setami kheladun akinang sot binaw an lo pulote akang tuyang deng jongsi ledun lo pulote service mate job kelongta joy mujot lason si ladak rangsali
Diverter Ami Karatumta, Tebok Head, Numaliger Refinery, Limited T Hekpen, NRL along Football Coaching Endon Bombsey, Nona Banki, New Delhi along. 63 edition International Football Tournament along Anchapali Dunsi, Duarbagri constituency Araratuma Nongme 1P. Lasi ke Patulaki, Assam State along, Pensi, Patudu Nopusi, Chithanpon, Lapen, Patubo Mahutki, Sri Lanka along, Remdun Dead Lopusi, Chithanpen, Lapen, Numaligar Higher Secondary School Amen Pensi, Patudun Loputa, Chithanpon Pen, Remdet Positami, Certificate Banki, Longdun Chitoputa, Thanpon. Lapen non ke bangji jongsi match do lepute nili tumke iri re puta ningje pon lasi nili tumke football patuke interest do pick an puta ningje pon ton limen laga porno hanse bidak rong sali arong amekarlo apen nili supo men laga stargen hanse alang non kipatu tu banglo apen a class alang laga non se class 10 alang non lapu lo anda tu cari bom lo basi non lapu kepo kakilab do no potan ni rong pil lahali Adam ini Mahendra nili supo menge Watson tu bola alang lilu cari ke Daikar Higher Secondary School class 11 से साड़ी जंगल নমস্কাৰ মোৰ নাম দুল লোহাৰ মোৰ ল'ৰা হ'ল আকাশ লোহাৰ ল'ৰা এতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে আৰু খেলি আছে সেইকাৰণে আগলৈ ভাল হওক পঢ়াটো হ'ব লাগে খেলটো হ'ব লাগে ৰাইজেও আশীৰ্বাদ দিছে আৰু ইহঁতকো বুজোৱা হৈছে যে ভালে কৰক ভালকৈ খেলক আগুৱাই যাওক নমস্কাৰ তো কারণ আহক কিচিং সি গ্রাসরুট লেভেল পুলতে লালো যে কোচার কলিস্তে মে নিলিস্তে মে প্লেয়ার আমরা খেলা বমনা সদা থাকছে নন হাস হো বিহেভ পেন কচথান কোন পট কোচার কলিস্তে মে কচথান কোন পট চলি রাপেন না উপেন নন তিনি আনি আন যে দিল্লি আন nangli pipen lan nongme Karbi Anglong ke kali asam men takali lang do ola tino kita minta do ola kwan ning ji sang kwan ning ka ro aso pele analitum ning sidirin de mate ilam mate ene pen ale vele matha the matha mate analitum khela na thangale vi matha boson de non son ilitum lason ni nongme ke charjilong te ko re nililam sitame kocha kali ba kali des sitame niliphan do e khanadang sitame player de arjunangi po jo ini sipinila anang dengkile pe nili sitame ninti sam pik la ini sam bitang karo elemen ke bidan kara nisipona ke sin kara ho lalo ni क्या तुम्हारे चाली के कैपन जैसे चाली बनो लाइफ हो ऐसे लासी ये तो हम नहीं पाते चलो क्या